Gospodi, Isuse Hriste, Sine Božji, pomiluj me grešnoga. Gledajući u budućnost, gledajući ono vreme koje dolazi, učeći da su djeca eshakona, da su djeca carstva koje dolazi. Sveti Jovan Lesničnik, koga danas praznujemo, nazvan je Lesničnikom upravo zato što se on simbol tog uspenja ljudskog i pođenja, videnja za ono što će doći. Kada Avram rađa Jakova, Ichaka, pa Ichak rađa Jakova, Jakov odlazi na ono mjesto gdje je Avram, prvi čovjek koji je povjerovao Gospodu Bogu živu. Gdje je Avram poveo tog sina svoga jedinorodnog, Ichaka, onoga iz koga je trebalo da proistekne, kaže, kao što mu je obećao Gospod Bog, ja ću učiniti potomstvo tvoje da bude kao pijeska na obali mora. I daje mu dijete u 100. njegovoj godini i nekoj Sari u 100. a njemu i u većim godinama. I onda mu zapovijeda, uzmi ga i vodi ga i zakolji ga. Zamislite vi da takav čovjek, kome je data najveće obećanje u istoriji ljudskog roda, da će se iz njegove vjere izroditi vjernik kao pijesak na obali mora, jedino čedo njegovo od srca njegovoga, i njemu govori Gospod, idi i zakolji ga na mjesto koje ću ti ja odrediti. I vodi ga na goru hrama buduću, Habaj, mjesto koje se naziva Moreja, gdje danas stoji grad Jerušalajm, slav. I kaže, vodi ga tamo i kaže, pa dobro, kaže, oče, a kaže, a šta ćemo prinijeti na žrtvu, pa kaže, Gospod će se postarati. I bio je spreman Avram da žrtvuje sina svoga jedinca i zavezao ga je već, i zato se u jevrejskom jeziku žrtva Avramova naziva Akeda Jetzhak, vezivanje Isakovo, jer tu liturgičar obraća pažnju na to, zamisli ti, ja sam mu sin jedinorodni koga ima i on me vodi i vezuje i vadi nož da me zakolje. Mislite li vi da su istim očima gledali Avram i Isak jedan drugoga poslije toga? Jer su bili otac i sin. Ali taj sin je znao da je otac njegov spreman vrat da mu prereže, ako je to naredba Gospodnja. Nema milosti u Svetom pismu, ali ima milosti realne, kaže, i čuse, kaže, ovan u žbunju, kaže, i njega prinesuše na žrtvu. Avramova vjera, ali Ichakova spremnost na žrtvu. To je ono što čini temelj crkve Hristove od pamtivijeka, od iskona pa do danas. I kaže, kada David pjeva, David sprema na tom mjestu gdje je Avram trebalo da zakolje Isaka, on sprema tu drvo i kamen, da bi se tu podigao hram Gospodnji, da bi se tu prinosila žrtva. Na mjestu gdje je trebala da bude najveća žrtva. I Jakov poslije njega, sin njegov, na tom mjestu zaspi i usni lestvice kojima se angeli penjali na nebo. I tu se on rvao sa anđelom. I evo ga, i ovaj trebao da bude zaklan, a ovaj se sa anđelom rve na mjestu gdje je hram. I tu se podiže hram. Hram, žrtvenik, jer je žrtvenik hram, a crkva je odjeća hrama, odjeća žrtvenika. Sve je žrtvenik. Kad se osvećuje žrtvenik, osvećuje se i hram. Ne može se hram osvećati mimo žrtvenika, niti žrtvenik može biti
mimo hrama, niti hrama može biti mimo žrtve. Na onom mjestu ovdje, na onom isto, ovo je ista ona časna trpeza za kojom sjedi Hristos u dan Velikog četvrtka i kaže, evo, uzmite i jedite ovo i tijelo moje. Na svakoj liturgiji ova časna trpeza postaje ta ista časna trpeza za kojom on sjedi i postaje žrtvenik tog hrama podignutoj na Jichakovoj žrtvi, na Avramovoj vjeri i na Jakovljevom rvanju se Gospod. I zato David kada sprema Jerusalim, on se penje u Jerusalim i ispisuje psalme koji su za penjanje i to ono što mi znamo kao stepena u psaltiru i u pojanju. Stepena se nazivaju psalmi koji su se pojali dok se uspinjalo u Jerusalim i dok se u Jerusalimu uspinjalo u hram da se žrtva prinese. I to su te Jakovljeve lestvice koje prinose žrtvu i to je Avram koji prinosi sina na žrtvu i to je David koji sprema žrtvenike i Solomon koji podiže žrtvenike. I zato mi kada podižemo hramove, kada ih osveštavamo, nemamo čin osveštanja hrama, nego imamo čin obnovljenja hrama, jer je svaki naš hram gdje god ga podigli, gdje god podigli ovu časnu trpezu na kojoj prinosimo žrtvu. To isti taj hram Jerusalimski koga obnavljamo, koga je zlo ljudsko udarilo i razbilo i uništilo i sada, kako je govorio Hristos, kaže i nećete na tom mjestu naći, ostaće samo ni kamen na kamenu neće ostati. Ali zato svaki hram koji podiže se, on je obnovljenje hrama Jerusalimskoga podignutoga na Jichakovoj krvi. I zato kaže se u Svetom pismu, kaže, i opet ponavlja Njegoš, veliki svetac i tajnovirac Božji. Oltar pravi na kamen krvavi. Od pamtivijeka do danas naš je narod, a svi smo mi jedan Božji narod, za žrtvenik i krvlju branio i krv prolivao za žrtvenik, da bi se na žrtveniku istinita žrtva prinosila. Ta žrtva je u svome Jovanu Lestvičniku, velikom molitveniku, koji je prolio i krv svoju i prolio krv svojih monaha i monaka koji su živjeli na Sinaju, tamo gdje se Mojsije uspeo da sklopi zavjet sa Gospodom, pa da ga Gospod učini novim zavjetom. On je prolio krv svoju prije svega za žrtvu, prolio ga za oltar, prolio ga na oltaru i prolio ga idući za carstvo nebesno, carstvo Oca, Sina, Svetoga Duha, Trojice, jednostitne i nerazdeljive, to je slava u vijekove. I kada dođe Gospod, on će sjesti na isto mjesto, doći će sa gore Maslinske, pa će se onako kako je došao, kako kažu apostoli, pa će ući na kapiju, nije zlatnu kapiju, to su izmislili. To je Šar Rahamim, kapija milosrđa, da na njoj sudi vaseljeni i pred njim u dolini Josafatove sabraće se samo od ljudskih. I kaže, zaplakat će sva plemena na zemlji, jer će biti svjesna sebe, svjesna onoga pokajanja koje nije primjeno i mnogo više od toga, zbog toga što su učinili, zbog onoga što nisu učinili, pa se otac Justi Popović pred kraj života lajkao, samo mi je žao što se više molio. Tu će Gospod sjesti da milosrđen sudi svijetu, milosrđen pred licem Oca svoga, Duha Svetoga, kojima slava u vijekove. Amin.